Besum wasra PSA yemfa emanyuma ekui Mezo ana 5G 21st clinic sciatica expert OCP Ghana Limited. What OCP fertilizers about cloud internet, the fastest internet in the world. A first one yakadia chosa Sompa chadia no yaguswada about the roof how the abaka way na anya before express group. Yada wo to kwa na ba so ko through herbal center what through kwa capsules and so attire chinyuma kwa way and kaya bi na one maduma so yasene ya atrasia anafia bakan kan semedia ma wo no ayeme akosia ajewa kwade boaten mene dana ya bo amalibi aboga ensemni abzanfo yen shaka se na semfa mfra manyo semoni yen famo nkoma mpani dada John Dramani Mahama gonja de se konkra wati jatangman so pro soro we na tena ye no de atuga se bebi o man na ba bedro sese no obesere Ghana ma de hye se hwene yankwanko yese ai na mifiri ha na migina ha na mifiri kro we so na mekwakoto aba ma mikro mu ni anase me obi amne na ekwa asoro kro wo se kobasa emboama yen konkan mampeni dada John Dramani Mahama de sansame tujwa bra no de na probo akwa kopie vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ni krom wo eye Gambaga eni laregu abato mpesiaso no wo kire se adehye na anto aba amfa mandisi amanjoko na mama amfa nhihye papa ama begu akwam ama ho kira tete ni atepo eno a ye namu no ankofom a sa ho kire koba ho kire no wonim Bawumia ni krom ni ene wonim dwomama so krom ni nto besra adehye no se bebi a yaduro ne de enya mi krom ni ena me ni we ne kwa asore we ma sore banti no me kwana makwa akoto aba ama no ye hwe oman no na nchechire ne nkanko nto besra adehye no so omonto aba ne bum enfama no mampeni da John Dramani Mahama ene NDC amanyuku no. And I came and took over from him and I continued and did a good job. It's just that our brothers came with sweet promises. One district, one factory, one village, one dam, $1 million per constituency per year. And so Ghanaians naturally decided that they will give them an opportunity, which they did. Unfortunately, that opportunity, I think, has been squandered. Because today Ghanaians are suffering. And the suffering does not know any ethnic groups. Mamprosis are suffering as much as Ashantis. Ashantis are suffering as much as Ewes. Ewes are suffering as much as Fantis. Fantis are suffering as much as Dagaris. It doesn't know any ethnic group. It wouldn't say because you are Akufo-Addo's brother or Bawumia's brother or you are MPP, you will buy cement at a different price. If cement has gone from 24 cedis when it was in NDC and today is 110 cedis, you're also going to buy that cement at 110 cedis. And so what we need to ask ourselves when we go to the ballot box on 7th December is what President Kufuor said, Shewasitinum Natu Abapa. Look at your life and find out if your life has progressed or it has rather gone back. And if it has gone back, then vote wisely. I'm offering myself because I have the experience. I've done it before. Ghanaians have seen me as president. They've seen the work that we did. And in this time of crisis, we need somebody with the experience to come and put Ghana back on its feet. We did trial and error. When Akufo-Addo came and said, try me, and we tried him. Look at where it has landed us. This time we don't want try me again. We want somebody who's done it before and somebody who has the experience. If a driver and his mates drive your bus into a ditch, when you go and take it out and you repair it, are you going to give it to the same group of people? You will give it to a more experienced person who has driven that car safely before. Abzanfo nti we mampeni dada John Dramani Mahama we mra no de na proba kwa kopie vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ni krum na odisansem we eto wo mo animo. So for Panya wada Makers House Chapel International no ya Dr. Michael Bodi nyame chana de to dwa atrosa sa kwamdo mama noa. Enioma baboa ma won mo nsa kwa ma no kwa na ya no modwene hu na wanya mpaebo sam sa asofo bi no ya se ba bia enioma ka kwa na ye nso sa kwa bretu sa no e wo se won nyina ya kwam kire ne mpaebo no wo se sa de we ensi galamse na no kwan na momo no ade betimi ase ho kwan no ye se
Wama mo no nyina no ye ba kira ban na sade ne dwumade a waso die so obie bie nnwuma na maburu tumi nya biye wase kwa ba na sa galamse no ye betimi atuase akura na mmom ye nimade no ne a wo wonchochoda won chanchan a ene galamse no manfo ba hyase atu amoma ne yensuo no akoso aseyi. You don't pray for somebody to get food when they are hungry. So if somebody is hungry, you need to give them food, not prayer. You can't go to the forest and pray that from today, let the boys never come into the forest and let them stop mining. That's not going to happen. If the clerics have a prayer to offer, they should pray that God should give the leadership ideas and wisdom on how to create more jobs and give solutions to societal problems that people will not go back there. Because if people are hungry, they will go back and destroy the water bodies, destroy the forest reserves and all of that because they need to survive. And so the thing is not a prayer issue. To stop galamsey will not be found in the prayer equation. Poverty will not be solved using the prayer equation. Anarchy in the society will not be solved with the prayer equation. We need to give people hope. We need to give people a sense of responsibility. We need to help other people find out that this is the way we want to go. Let everybody fall in line. And not only that, we should hold our leaders responsible when they fall short. I was your warriors of Panya Wada Makers House Chapel International, no Dr. Michael Bwadi Nyamiche. Abzafo yemfamo enko waire efomungo ehojedi ehunsensemum na samashane nso a asese se Israelfo wo mo ene Hamasfo ne ntam nyekora e ma chese topaya eto ensa yade ne kum nipa bi o ma hyase a wo mo jegumu na no yese Hamasfo se eye Iranfo akotototopaye e de gu Israelfo wo mo nsase ne so be 200 you say ama Israelfo no so babebo wo mo ho ababe suma bi akọ Iranfo no so chesensem no akwakwa prekesene na yeka ni sei so no sankrofo ye o masesa ntokode afo so yi ho na wayire petrol diesel gas ya no na chese yenya bia yentimi ntene ho na dodo na afiri ba petrol bo se be kosoro a chese ejinonom so ne ade a na eno na pani bia wabene ewo efomongo ene wayire ho dwade de afutuo koma mpani na na dodan kwakufu adone empanifo wa mpp abemu senke be ya yenko pebusia baby na nkasabre yankofo na hyase a omo sese omo ntokwa no de afo aso sa no enke yenko to petrol ni diesel no ni duduom na enke yemfa mesie Ghana ha sei enti omo ko omo ntokwa no ama petrol no ehon ko atwe ehon ko ede mabo no epegya se dani a esanse Ghana ye dwere ko kan na yakose sebi besie ye enti no ye no oho koko tonturuwa ye enti se odogobi no abene mpese yakwa akoma na dwumadwuma ma wajeso ye na mum se ye ntu sa na mo no ye tenetene to so eyi ye ni a ntokwa no ma hyase sa no ne pata no ebe dene na yire so paso se de ya ebe nam so ma petrol ene diesel bo na akoso sabre ya ye ne mo kase kra be bosumi ye twa mu ne hu se na se petrol bo no ene diesel bo no ababa fom agina fa ko a na etetiba fom se ye ne mo kase ankrofo no start wo mo ntokwa no ahyase a esa so pagya bio e ma filling stations bi wo no mo a okwa se sei petrol 1 liter and in 13 cities 49 pesos and 13 cities 99 pesos e bo mo de GCC no e ti se nyame amfokom na nkrofo no ma nya ntokwa no a baby a petrol bo kwa kogina no enya asem ketoru Samson ade e obi a wabene ye pa e wo petrol and diesel ho dwade eno de sefutu wi e ma empedimfo Ose enema nyensa emafa ngbo kosoro ba ko atwedi nsofina pa ye edwaman so bo na edwaman so bo no bibia ye pere se eye political sector eno na bo kosoro ose entokwa Israel ene eye Hezbollah Palestine for no kuna eye on se Palestine for no eye kebofo enti eye amanso a omo yen kebofo no e ben se betima keda ne idea ene eye so ya tupan no wo ma pan no ebo no enkosoro se be because because Sadia, maybe Saudi Arabia, or more and a found work a found the baby, any Iran, America, or more than support a year for a support this from a found woman. And I bet me, I am young chef, you see, especially a senior, now more than no, it make that done. Because a damn also work also. Now, dollar so air Cosra, all the Copa, and you come ama into I can see at the Mayan. After you say, you are clear any to tell one ma and Kayan Sofa will be fancy and play a board from Nanka, immediately next a bomb to get more. Nanka, Yan San Kodama,
top board in Japan, and I say, I told you, that I think I bet me, so I am your funny at my funny, I Juma, Nanka, the family from it's me and Namia, and it's me and Namia, so I could them up to do. Abzafo nti we ayora Samson ade we obi a we furukutu eye wayere petrol diesel ho dwede ho nsensem o kase mpuno a epuno o kase nhyeso so hye na o kyesese yentu sa na mo no ye tenetena ho no mo de yensahye edemire fam etwitwie ni sepenimbo ne bia we from obono wo VIP bus mu a de sama petrol bono anwe ya be bia bekwa kogina no omayi yentimi kra ne mpese yato. Anaka one number no Sunia collection of concerned citizens against Galamsey. Woman ya child, the other so and Crama Temo see about to Galamsaseno, Nina da Aquaswapa. Your running will send Yamaya Doma Wachina. What do I actually Nina Baguna for Yahoo Babia and near mother to me Aquacoji. Now Panye Quantra for ya would do Quayanim or a Bronson of a chin and some trough for Ekasai, Altrosa. Galamseno, dear, how you know, see and penny for now 1 month. One more cardia chrom said Dachin Chima Babato. Yabakaba kwasam na dia kire wonom na asane ye nananom gya ye na dane de nyina ye ka yera ya sasenie no sasa ne nananom gya no a kenya sankenne wo ma ga ne yenso yaba bato so bie no enti se ye kyekire ne yie na da kyenkyiri ma so ba won matumi anya bi akapa ebra na owura Bronson won nsɛmtrɔfo akasa ya no wo kyerɛkyerɛmu no ɛna fa bi wo bɛka sɛ nipa binimu a ɛna no ada wo so ye kyerɛ ma posifo kyerɛ wonom adaro ma na ne kyerɛ yada yenhwɛ na yenyi wonom. People no show what I say not free finance any other let just say you nyina metals ni nyina you have food is expensive, transportation is expensive, so before you even have your breakfast you are fed up. That's the message you are taking. But you can't add the last to this. Okay. Put out the press that the turbidity of water has reduced from 14,000 NTU to about 9,000 NTU. And people were applauding them. That is sheer politics. And I tell you, that is sheer politics. Now, even if it is 9,000 NTU, the requirement is for us to have 4 NTU, below 4 NTU. How are they going to treat 9,000 NTU to 4 NTU or below? Look at the amount of chemicals, chlorine, that our water is going to have. In addition to the heavy metals like mercury, cyanide, arsenic, lead, and other harmful. Let me tell you. Mami pega yo, the best papa. Mami pega, we find a fair. Even your papa yo, a can't poison. A kidnapping be a woman because he can't. They can na sa dia adro ne bra so pa o mo ne yate wo mo nka no wo mo ye o ye kire na nane da to so mienu o ye kire no wo de ahyehye so e won kran mantam mu abzafo afa nu obeka ho aye ka o se Sompa television ye wi aprem to breka se na nsam no ba bia wo bia na ye gusu a ye de ema monster bia no se wo asantema ntam ne mpotemu a Sompa 93.1 FM ekutemu awie se wo bono ani afo region mu a Sompa 98.9 FM yeso ekutemu awie and Aburo Eastern and Potamo Sompa 90.7 FM so ekremo yento akase no somamo na informo and consent from yatese Ghana Ace Commission in Penin for de atuga se sika wo mo de bedi dwuma de abom ho bra no ya kwatwe seteto no ba pade amawuru mu a wo mo esufra ban se aban empe kakra emfama wunum ne ye kwa ma no so na ye ne doctor etu ahe kireme wona ye pene kwanche for da Ghana Ace Commissioner no na ye no akwakodi nkomo kakra opane wotie enka wiei ye mo ha e bo akwaba Ejuso. Mejimedi se empomu ye. Ya me adunne mo mpaebo. Yeda erade ase. Ora etua ne kire men ko bi beka ne se Ghana Ace Commission se nka dawure enka mabo bia ntinka we de enka ha adwene ha adwene wo ho. Wo se ne Ghana Post Bank ya. Here time bia ye cost border room. If you say nipa bebre eye normal ema HIV etre nti de ubona nkoto a kuna ye kono ebe dinya man ti ebedi yare no sunkumu
nti da obuo de ehia pa yes mu nyina mo radio stations no TV stations mu nyina mo di mo jim me bon yie pa ma obia eke ho asem de bia na sika no ebi na makura na se de ya na eba no na nsumo sika ebi ba na enso tani obita no ye tie ni se ye wo aboafo a Ekrama no ne amoboa yen. In fact, UN active for UN United Nations active for World Global Fund for for no the bo HIV, TB and malaria hobra. We are thinking in this for no Ghana na ni bia no Global Fund for no ebo modern say omune amanamai empanifo bekasa na fe omudi sika abetu futuo no nti afra na omuye ni twato afi wewu a ne yebesim no so ombesia yibi na afra sika dodo a oditi wonani so say amanamai emwa na wonye sika no emfa emmo yare miensen ho ban no omonya ni nyina in fact ye omunya aye no we a na nkomuhia mse 19 billion omunya mu 12 billion or so menkai sika no dodo nti emse more than 7 billion omunsanka nti no ne chere ni se manamai sene 2019 corona baya amanamai nyina ko ahochire mu ama affecte amanamai nyina sisikasem enti emwa wode ebo afra no ankwa nimu na ahotra amanamai nyina wo mawo pasikasem ho no enyan edaso ho a apia yebesimi no empire ne yebo nanso ebetumi abase yenye sika ni nyina nti no nete se ihu kwan a ye fa na sika omode maye no so enso dwumadie no ho ebra nti se oman no de yamfa ne se ohanchemu adusia esese yinya wo Ghana ha na aboafo no so omunso mbe contribute oha nchemu aduana na senior no ohe sika edidi yare no huduma na ekwa nimu kakra ise nuro ene test kit ne enoma horo eka ho a yusu ni nyina no yenye wo ha omuye wo amanone ne de dollars akwakoto nti no aban contribution a odeba no enuru sika yehia no nti amanaman nyina Africa ha countries ni bebre wo ho a amanfo no ene aban ya adwene titru companies aso aban afo ewo HIV ho sorry ne ankura wo man mu enyumanyuma omunyina de omo ho achi nti omutumi sika no ediye adwuma no na wona onye sika de adwuma no wona adwuma no ye no ekwa nimu eche ye de nti ye kan se aban ko antumi nye sanso na Global Fund ko antumi nye nti I was say corporate Ghana eso aban asene na yen individuals no so ye de ye moa eba na wohwe ekrobiti se Uganda oman no ateto income tax na yimu 5% ede ma HIV jumadi nti income tax na ji wo man mu na 5% eko HIV no ye oman bi ti se Uganda amanfo omoye adwuma omutu sika kakra
almost so Yadeboa. Emma yetumi akotia yare no ewo Uganda. Enti amanama bebre wo kwan a omofa so ade jiska. Na yen so o si hu kwan be paso. Enti ne ye ne se ye de normal bebre ho ato aben na ye rese saban jitumu afi odibeto dwa ama oman ni na hu kwan a ye paso ade ayo memum no ansane no beba no ye de USD short code aba ye star 9898 hash star 9898 hash ya ubetinya dale wo you can say network bia right Vodafone okay Vodafone and MTN okay now you just follow the prompt now what to me adonit at the aboard na doc mi jawa mu akuya se amanfo se ye musa se ase ye ka Ghana Ace Commissioner ye ba itirima ye condom so na edi ade bidia na motaye ede boa omo a ebia Ace ade no manya bie ene ebia omo susu omo nya bia o se wo mutimi bo omo ho ban ase ye ka Ghana Ace Commission pede ye ba obi atirim ye condom omo che condom ede na mo ya bia ya na yadwene nkoso. Oh, well, condom no ye nyate egusupe na mom ni padudu a eyitu no na eswate ye nyina ne se titru sebe ema aba no emayiwa no anase mebawa no dodo na edwene anyisen ho eten yare ho se yare yinya wonnam ho enti obefa emergency contraceptive instead say share condom ade abone ho ban enti ama akye consider kese amaye owo man mu enti na ma yare no ekwa nimu enti ye twe ma ne memma nyina adwene sise ade ma yare no etre wo man mu eye enamu bema ni oba ana bema ni bema enem asem enediba nti se woni obi koda onye oyere ana wuku ana obi a woni mumie ni nyina mateste hu se muni na mudi nokre ama mo ho no mfi mo ho achi a dangerous oni obi beda abra on condom very very dangerous nti no yefre se enye HIV kra ye wo yare ahoro a enam enamu eba nti a man so very vulnerable to those diseases nti no se obi abon ho ban titru mema o yare no nipa de tre e wo man mu tu mema Tino, as I say, a member check condom. Now, what testing who say will be and now will be. Now, so will be a Wakoji a drone bianum at the Abon Hobine. I'm a name quantum for our taxi. Dog Yamisha pa yo I was a phone to way a doctor a 2 me and yene no aquacodin komono na yepene kwanche for a Ghana Ace Commission ano Tiana condom na awafo so kwagibio o kwaji ade ko ede anse na mi bi sei now di o kwaji na se mi kunu no nesa koso ade brem ze mfanye de o si ehu ye de ehu eya buzi ogum na ye to pipe mu a ye de adware wa wo hutofia ye de a ye nyi rubber na free hunda wo hutofia ye de ne o I would say to so na I would man come about dia no wo shamra na to wo se wo ba bia no bo so so abekọ mfikyire na moja fibi ni nsu fibi ni nyoma bi ye wo nipadua ni mu no ba besene kọ na wo de no wasan so gina so pa na efebro bobore bo ade no wo sha sa de no to won bepem ne ada so ye adwuma so ba bi ya bo so so a
wobɛkɔ mfikyire na afei de aburoni ka no sɛ menstruation no wo so watwumi ayɛ bie na wokɔ nkronkura wodom kyekyere ne nkronkoma ne mu ayɛ na saa deɛ we ha adwene paa sɛ bɛyɛ no ɔbaa bɛnya amoaseɛ na sɛ mpo wɔbɛnya sanitary parts bi na wɔde abɔ saa berɛ no mu no na akɔkɔ bibia hɔ ɛnam so ama mfimfin mantam mu soafoɔ yɛ wɔ no mame Justina Marigold wafa to no so akɔkyɛ sanitary parts no bɛsɛ ahanum ade ama mmaa ne adesuafoɔ a ɛwɔ sekuma dɔme brɔkɔ a mansi ne mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wɔm so bosome so wɔbɛtumi adada wɔn ho nkakra ne nkɔfrɛ no nguaseɛ ɛmfa mmerɛ wɔn no ɛberɛ ma mekɔyɛ na wɔkyɛ saa sanitary parts yi wɔn asɛmtwerɛfoɔ ɛkasaeɛ akyerɛkyɛm ne bɔtaeɛ ɛna ne suru hu na ne suade hu a ɛnam so ɛma ne di sɛ dwuma yi to be able to stay healthy, to clean themselves very well when they are menstruating. Some people don't know how to clean themselves, how to take good care of themselves when they are menstruating. So Marigold Foundation has just taken it upon itself every year, 28 May, they go around. But somebody would ask, we are not in May. We decided to do it in October because we feel that every day, every month must be menstrual hygiene day. And so we are celebrating it every day, every month, and every time that we feel it's important. So today we came to na anoche no so apanyepaya worhwe sa wobekɔmra hyewo fie wɔ NPP amanyɔkɔ no di mu wɔn abo Winfred Abaidu ayi na wɔn soso akasae out of the 23 countries, we are blessed to have our men in our district. Today we are here at the public school with other schools joining us to do the distribution. We've heard a lot from our mommy. Mommy has advised us on the way forward. And we as students, we as MPs, we as teachers, we are also here to educate our children and to motivate them for the use of this, and also make sure that they take their book seriously so that they can become someone in the future. I was away, Honorable Winfred Abaidu and attending king. I was for yen to Akasiana Sumamona, young Iguswa the moon since Mantemuna, or in a proper, or no, and a war my traditional council, or therefore Amwakwa. Bwadua otoso makoma kongoche ono akro no a na akomfinfi mantem na no atena nkodwa bedwe wo honom no wo ye eyetitire ni dano na chese Central Regional House of Chiefs asem ene yeke won e president dano na se beye na apomdire won sensem betumpon na gina chireben on potem honom ntino Our Lady of Grace Hospital ewo esekuma odobin brako abaton pesia so mfinfi mantem wo de akadia ebebo wunum ama yare sane yare hwe won sensem betumpon akwakodum wunum no se brema de sia ejomatu bata akwakopia manfo nkrozu titiro ene wo mo yuka bonten so ene okosugu wo mo so a sanfidie wi ni nsa eka ya wo de eba bedom mapomden won sensem atumpon sa hyebo se wo ye de obetimi bia se ben se dialysis sanfidie no obenye bi so de bia ba bedom wunum ama oni ya kidney won sensem ha wo mo no o mapomden atimi agina yi inspection beds ni nara nye scan editorial Government Development Foundation in Ayako pay Ayensakai through Lancaster General Hospital through company for IPEC na yewo hubisu America ona udima kutsipofena na ufusupeku Oshei na Yensakai. It's a Yensakai nepata. Say Yedibabwa, Our Lady of Grace Hospital. Now would you begin? Yensakai dialysis machine in America was shipped in October Yara. So that before the end of this year, the dialysis machine about Our Lady of Grace.
Abuzanfo nti we eye ohine poporopo wo bremai ene etene kanen wechiri Dr. Francis Bentel so na okwa Lady of Grace eye hospital ho a ohweso se Dr. Penny ogenieme e de asedam PSC koma mpanimfo da se a ebi emre bio boy a wabobo hospital. Our Lady of Grace Catholic Hospital, and the Catholics are known for what should be hospital when you play almost 80 years. It's a very old structure, but I'm no more than international about the amount of brain. Yes, the big a month for about so what more than what the big money, the creators, the version there's no doubt about it. The version is a power is a bomb in my it's not or now none of the other forces, nothing forces. Also, Abuzanfo nti we Dr. Penny share Our Lady of Grace Hospital and no ewo esekumo do ben brako abaton pesu so mfifi mantemo Dr. Francis Bentel na Ogenie May ene ne mpedimfo na omo adan na no ne adehie ni nyina ase no awse okwa asebeto de afri ho ama ho to na sisi ade no ano so bakwa aye 3 capsule so adura 3 herbal center kwa fade abano no wase kwale na keba Dani haba mistini ya pedan kwa wasope kwa masete aduru na saboa ama obi ayam tim wo so eno so ekọ fry obi a open do mo to no 0546 107 107 0546 107 107 Wi-Fi CCTV camera installation digital security locks web hosting nyina no da cloud internet one mabam sa wo betumi aboa wo one majuma no hote pa wo top high one love FM din shani mu 0202 699 110 0202 699 110 Express Group nie wase won so to kwan ne bi oda achie ne da so no ana na aba mu amawu Express Group de no de ayasikwa sikakuma bi na obekwa akotua na won mahwa won krata ne bibia de ma wonche na officer na ya readiness ho na wo kro no wase obekwa asafo labor run about and cry can she first light won empanyefo nkwatena se muni nkomo country kura pasa okosho na ka kire one way na won hyasia anya ne ntem 0249 000448 0249 000448 Sompa chade nie awusia Sompa chade no yase awo meni awo no enso ano nti na yase fa wo de bra sa bronya na wisia ne nyankate wo na wa hwe bata wo na ma maka mo ho abom wo na mo didie won se ne ayana ne yase tie akoba ne sa na na akora no wo kakai sanka wono so maame ana so wa patiase a abia nka de wo ye ma homa no ko be bi pa ma ne de no anam so nti abusua se ne be ye na wisia ne nyanka mobrowa wo ma ne nya won mo yaya ya nti no fa be boy na yanka mo sa dane mu no ye ncha ma wisia ne nyanka mobrowa ane akunafo so ansere bi sa ye sika ntomanta de ampaboa emo anwa milo sadden ane bibia ye de cheye no aya Sompa chede so ba ebeje wokọ Sompa nkranza ye wagana commercial bank dining sunyane nso ye wo night market o ana fa Sompa kumase ye ba ndom hotel sa aya mobile money no na pesa wo de sika fa so a wada my number ni 0598 559 802 0598 559 802 Edino Rabani Yatra One Media Anasa Blizzard Foster na fertilizer papa de no one OCP Ghana Limited Wama fertilizers no de aye pabne pa ya diatum say ye kama kasa akwa forward am de mo abusuan chamfa monye na mfa nkongu no bara no wase ye OCP NPK 15 afai wa 10 2010 ene wa TSP anoso ewo ho 0555 909 437 0555 909 437 Mizo ana 5G so ye kan for the amount Kwarakope bi nano nom na honto 21st clinic was where sciatica expert pa ya dreba na ha work tete wo de wuti na no won sia do titiru ana sciatica ya de no
Area 21st in China was what the call. Commercial Show Overseas Junction or Baya for Radio. What was the Council Quarter San Crandon Market? Sunyana Kranzan at Chiman 0540 311311 0540 311. I was saying I die one by a bar. Yabako Hoy, Naya could do more at your free hole. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopani anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Deni Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe san kratu mu agi atum hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwento ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to anase visiting so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, anase South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Runabout Accra so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahumacho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko.
TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa, Pebble Soya, to one some so at the amount of video be, and pictures be, and social media no so. When you say Papa sacred one, you be our share. Now I want to send you a city pa. Now, I video in a picture see. Why you know from Montemu and a free bar. Or more furniture more. Now, NPP posters and a Bobo Montensua. You John Peter Mewu, ya no what was your back on my soldier fear or why about 1 person so Nimbo Mono. And I brant quite be one and watch my ya water here. Wobbin to me who knows one of the brow the buyer no. One am not a poster see. When your baby and quite so away. Ana manfo na che na to won matwa ne prepa ya nya asem ketwama ya kwa ma no so na ya ne board chairman adema Amnesty International Ghana akwakodi enkomoro Francis Nyantachi oba yakase mo ha o menu amejo so menim se video ni picture se wanya bia ha unu amedase my reading of Ghana News Agency okay na se dem hwe no na me kan no na areho Sabian so enyama emfata eso se obi di ne poster beteta ho na akwa wawai enya de papa wo se so democracy be wadwene ye so beto oba ma na wo so to ma no se won to ma no na wo ye na ade afo ni hwe na onye de obeye na emmom se yansan so se oman ba bia de mra ebe hye ne nsem ese obi ye bone enti ono so de mra hye ne nsem aye bone me susu se ade a esie no say no crese the newspapers no a report here yes entweye ade ananka wo say omomoko chase abrant kwaya o yes ade no say omode ne be ma police na yede na famra kwan so then amra hss obi de ne poster ne ma bobo ho say o ye amanyosem na akotete na court no betima final anaso to odo betum anaso betima final no asan de watum enti me hu de ntia wo say omanma emra kama say da ho na ye de mra no be hye yensem say obi di boniti ya che no na ye ne da ne ye ho judge ya da ne ye ho lawyers ada ne ye ho police for ayesa de no entwa ye kura wo say you condemn me ya manyosem na ye no ye de ahobrase ne wodo na ye mfa ene den ne basabasa ye na ye enti wo say nyina ye kan bom ne condemn me sa de na esi ye no say ye mema sa na ma we koso a sabe echina political party baako ekwa kotete baako de no maka bom na abada ne ntokwa na abeda ne mujasem enye sade na oso oman no yesoso enti o say nyina ye condemn na call on the Ghana Police Service say ade we see o say omuhwehwem na omochi omomudi sa ensemfun nyina na yedo mu famra kwan so na akoba ne say yi no a bia wo mo so hya sa mrantie kutupa ama wo mo bro abrante kwa no safo no so emra batumi adi wo mo na me da say omu se no kwese ni kwase ma enipa ehu ye hu esene ye mra ye wo ni kwase ye ma enipa ehu ye hu esene ye mra ye wo emra no na wo se ye ma no di en so se ye yabin se be di mra no so dia na ye sei wo man no enti minim se police for Ghana omu ye very professional na sade we si ye nya do be jama na kokwa omechi sankrofo ni nyina no do makogina court no match court de enti o ma ada na o mo lawyer for ada na o mo PM for ada na o mo police for mo yes anyambra asem no opanye kasem ya no wase no obra no wadaje Mr. Dasipa. I was aware your board chairman the Amnesty International Ghana or Francis Nyantachi are not attaining king. Observe for him for more encore a wutu senior East Abaton Persuasu Mfinfi Montemona and Rara was someone Krebia ever some perfect some party in some chef up no so and say a brand tebini ababa will be quanya one more efasu etwa nananom nsia duo no na kwakọ ya reho seba kwakọ ya hometesem yese eyemrantie as abrantie ne ababa wa afekura no masha brabo ase abrantie ne friend kwabna osai kwabna ya wadi mfie be aduonum yenu 22 years na abaya ne friend no princess Anale ahiate wono so di mfie du nkono 19 years ya na anu ya na amanfo secondary school wo we bie na de kofa nsem ni nyina ba ye yesi abrante ne yes kama ebi na se obede da abrofo no nyesika ya no wode abaya ne mum ene da abrofo no skam ya abrofo no a na gese sika na ba no nnu nyina na gese wo mo adwam na sika bi a wo mo ekos skam broni bi e ba ya wo so mo dwam no na yes entiase enhyeda nya adwuma we de meje 20 we susu je mema 10 ene
ma 5 saa na kese bufo de ba ya ewi ase edan a omotim edamu no kese se omo an etwa agya no o se nipa bonfo bi ne betwa agya no de se wo mo de kese obia entimi enkyira wo mo asegwere be ya wo mo enkasa kra no edene se ubehu se wei eye oba na wei eye bema wom se ba se na posifo akọ ememfisi mu koso de nenso ensem na kwakọ ebebrebe abranche bi a wote eye empatem ho no ma oyensem training eye kwakubroni echeche nsem no mu se ede kire yen say omna may business di man say abranche o say ene ababa wa ye friend presla ahwe omunkwa no yekobo anan ko ne maame ho no o ka say eye obema no o say ne maame say ono de onim say ne ba no eye adwuma bi apart from eye printing press or ye kakaka bojobodwa a say ono ne kra di nkomo say o pese omwo sika no na next year university form ti ba on ti nkoto no ti nko school ene bi say ne say na onim say abawa bi e kan ho you say why because I also have buy na police for buy omoye no na abai wa ba ko ka ho no so ahia that time no kwade na obi ani ma buy one because na no ma se ne de yin say kwabna say de ono ne dan ni so no wo na so onipa na no ka ne ho no wo hu say bi oyoba na so ba ban otini oni ni se sen so mpre bi o area ho na ne mpra ko ni na ono to so won ko ni say ye ba no wo mpre bi sa ne mo se bi wa na danfo bi ana obi ba be sra no ni se bi sa kwesi di one you say who nanti be say 100 meters and 150 meters away from abnao say if you are buy one e ma me so the other side the other tell track somewhere area boys and get ko na ma me e che say 19 years don't you need to say oni mpra na say owompna nemo the particular branch a kwa branch a wonye 22 media oni say nya ne mpra no ne ba presla no na down for pa mpra e ne ye kwa branch no na owo e na presla ne ba no be ka che ne say kwa branch say omna may business di mano any business ben one sem no pain so ka che ne ba presla ka che ne say kwa branch say was scammy me just were fraudster na oni abrofo edi nkomo wo internet so na ya omna may course mano say e bi akwame etia ese oyoba na internet issue wonya be ma bi owo buchire ni so fe nkwa dia wo obna no peke obu say obe ma boys ti oba no ya presla na emna me peke ko no ma no buri ni nkata na ya percentage bi ba mani bi e je ma presla ma me ka che ne da bi adwuma wi de me ma onye na sika hin no de be ma hunja akoko esa moreover esat enura na asem be si wo de mo fa nche na wabu ni nsa na presla na bu ni nsa a wo ka che ne ma me 19 years ona ma me di nkomo pa to the sense so bu ni nsa bu ni ka che ne ma me no se ma bu ni nsa no so na no ko pe pa de kura bre no enti o te kwansi no presla ma me so kwa bra se wo fi o enti kwa bra se e wo ni fi o e no fe presla ko da mu se eni me ki nko e na presla ti yu e no de ma me de o ko che da se ma me ko we da mu na presla di e ya branch na ti e ko fi chomo kwa koye ko nu se de pa but no mo fa ko nu enti ye mra no ansa na ma me ni be pa no so nko hwe ni da mu o se na branch ne ba o so ba president branch ne dan ya se na wa se dia ne be ne ba no ko da mu ana ne ba ni no ansa na ye hu se e ya presla ni ama ko suspect ne se CCTV camera bi e bo kunte o se e ho no ye fe o adum e ti takuli e taxi rank of laptop no se e wo se kakra and the containers wo ho amount for the business e wo kwa na ono kamera se no fi ani na wa bi sa ni business ya or the air running enti ba container ba ko wa CCTV camera and the ebo ho ono de bi abo ho a or the checking movement enti anadwo na ba se police for buy ko ba she ni net book o ye no om ko nya footage ja e kire se ni ko boni fo bi ene ko di sa adwuma no a o ma che eyi boys word ye who did so by dem de jakato wuti na ade akese o hwe eyi so mo de petrol na e ko fa dan ho a o mo ye den o mo ti me she no Awza fonti are hosamo pa NSC wakasoa abonten eso no ye samo bossa asem ye ne de akire de me fra to bia no ye mfa enkame mo ye gina bo isu na wie ye nsamo a ye papa no de babesom no ye de masiase ne asore ama Sompa nkomo asom atoaso be de na ya bo amali bia boga wie mene akosia aje wakode boatin